jewe Rugabire James kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Urabizi ko tumaranye imyaka 6 tubana, hanyuma rero uyu munsi ufite ibyishimo byinshi byo gukomeza gukundana nawe. Rero ngusezeranije ko tuzakomeza gukundana, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntakizabuza ibisitaza kuza, ariko nyamara ubizana azabona ishano. Bityo rero dufite Imana iri kumwe natwe izabidushoboza. Mbirahiriye imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'abahamya bangana nk'aba, Mana uzabimfashemo. Jewe Uwera Sara kwambitse impeta k'ikimenyetso nagukunze. Sinagukunze none, nagukunze kera, nzakomeza ngukunde. Mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu, Imana izabimfashemo. Umuterankunga w'amafamiye yose mwisi ni Yesu w'i Nazareti. Yesu niwe musponsa w'imiryango yose iri Nairobi n'iri handi, niyo muterankunga w'imiryango. Nta muntu wakaregerege ugomba guhabwa inshingano mu ikanisa. Umuntu wese w'umukozi n'ugomba kuzahabwa inshingano. Apana abantu bananiwe amago ngo hano mu ikanisa niho bazoza kuza kuruhukira. Umugabo niwe ugomba gutekerereza urugo, umugabo niwe mutwe w'urugo, umugore nawe akamumusaidizi n'umugore wiwe. Hari abantu Imana izihuza, ariko umwe ukazubona karareba irurenge, undi karareba i Washington, ariko bano bantu bafite ibitekerezo bishoreranye. Ibi mukwiye Imana we, Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibi mukwiye. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibi mukwiye. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese kandi igenera umuntu wese kandi igenera umuntu wese. Imana yacu n'umugenga w'imenya byose kandi igenera umuntu wese ubwiza, kandi igenera umuntu wese kandi igenera umuntu wese. Wino kandi
Makofi, makofi. Ese mwaguze impeta? Ngo mwigire imbere ku mpamvu z'amafoto. Ngiye kuvuga icyo impeta zivuze. Acha niseme maana ya pete. Hanyuma nimara kubivuga, niposa baadaye urahituha Rugabire impeta ni ubanza kwambika mugenzi we. Mtampea bwana harusi ndiye atatangulia na kumvika. Narangiza kumwambika. Akimaliza kumvika, hanyuma urongera uhe Sara. Utampea na bibi harusi Sara. Nawe yambike Rugabire. Nawe hivyo hivyo. Impeta kubashingiranywe ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ishara ya upendo, ni ikimenyetso cyo kwiyemeza, ni ishara ya kuamua, ni ikimenyetso cy'ubusabane bw'abashakanye, ni ishara ya ushirika wa wale ambao wameunga ndoa, icyo twita mu Kiswahili ngo ni kifungo cha maisha, ambacho ni kifungo cha maisha, ni ikimenyetso cyo kwihanganirana, ni ishara ya uvumilivu, ni ikimenyetso kigaragara, ishara ambayo inadhihirika cy'indahiro yarahiwe, ambayo ni ya viapo ambavyo wamewapa n'abashingiranwe kwa wale ambao wameunga ndoa, barahiriye imbere y'abahamya benshi, wakiwa wameapa mbele ya mashahidi wengi. Dukomere Imana yacu amashi. Makofi mengi sana. Mpera Rugabire impeta. Acha wampe pete. Hanyuma Sara urahagarara ureba murebana. Mutaweza kusimama kugira ngo Rugabire akwambike impeta. Naweze kukuvika pete. Mwambike impeta Rugabire. Aweze kumuvika pete. Rugabe, nimba uririmba, nimba usenga, ariko hano turi nyamara mujye mutuza mwokagira Imana. Watu watulie. Ngaho Rugabire. Jewe Rugabire James kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Urabizi ko tumaranye imyaka 6 tubana. Hanyuma rero uyu munsi ufite ibyishimo byinshi byo gukomeza gukundana nawe. Rero ngusezeranije ko tuzakomeza gukundana. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntakizabuza ibisitaza kuza, ariko nyamara ubizana zabona ishano. Bityo rero dufite Imana iri kumwe natwe izabidushoboza. Mbirahiriye imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'abahamya bangana nk'aba, Mana uzabimfashemo. Reka Sara nawe yambike mugenzi we impeta. The same way Sarah gonna do it. Jewe uwera Sara kwambitse impeta k'ikimenyetso nagukunze. Sinagukunze none, nagukunze kera. Nzakomeza ngukunde mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana izabimfashemo. And a round of applause. Thank you. Reka tuwakomera amashi menshi. And a round of applause to them. A round of applause. Thank you. Reka dusabe ko batuzanira icyo baza gupfukama kugira ngo tubasengere. Acha walete. Abashumba bose barahana mutambuke. Mkeka waweze kupiga magoti tuweze kuwaombea na wachungaji wapite. Yesu twese
bose tugiye kubasabira umugisha Tutakuja kuombea baraka kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza. ili Mungu aendelee kuwatendea vyema. Reka twumve pastor atuyobora muri. Acha mchungaji atuongoze kwa maombi. Mana turagushimiye muri uyu mugoroba, izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mwami Yesu. Tugushimiye kuri uyu mugoroba w'umugisha, mugoroba wateguje kuri aba bana bacu kuko bazasezerana kuri uyu munsi wa none. Barabanye ariko uyu munsi kini kimenyetso cyo kugira ngo bahabwe umugisha. Twatuye umugisha kuri aba bana bacu, wemere kubaha umugisha, ubarinde ubazigamishe ukuboko kwawe kwisumba byose, uzabarindire muri iyi si, uzakomeze kubagira neza, uzagirira urubyaro rwabo neza, umuryango wabo uzagira amahoro, ubwiza bwawe buzakomeze kubana nabo, imbaraga z'umwuka wera zizakomeze kubagira neza mwana. Turagushima kuko ukomeje kubana nabo, uzabarinde kandi uzabaheze kubyara abana benshi, kandi urubyaro rwabo ruzaba urubyaro wishimiye. Turagushimiye kuko byumvise mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amen. Muhaguruke Musimame badufata agapicha nyine duhagararanye nabo hano. Wapige picha. Murenge za Kabyare Kaboneke ibyo twarabirangije no kwa Musinga. Niyo mpamvu ibintu biza kwihuta, ibijyanye no gukoshanya no kugabirana ibyo byarakozwe kandi byagenze neza. Hanyuma rero reka tubashimire, gushimira abantu kwanza muryango wa Mwitira bitabye ibirori by'umwana wabo. Muryango turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Turashimira nanone abashumba ba Grace barangije gukora uyu muhango wo gusezeranya. Imana ibagirire neza, turabashimiye. Hari abantu ubu nyine bakora agreement, bakaza hano bakarahira ngo ikizabatandukanya ni urupfu cyangwa Yesu agarutse. Barangiza nyuma y'icyumweru kimwe ukwezi bagatandukana Yesu ataragaruka, kandi nta rupfu rwabaye. Ibyo ubwo ni ububandi. Abo bantu turabahonyeje bagaruke mu mazu bagumane n'abagore babo, sibyo? Turabahonyeje baze, kubera ko Yesu ntaragaruka, kandi dufite amakuru ko n'abo bantu batarapfa, bagaruke mu mago. Turashimira nanone inshuti za Rugabire. Uyu mugabo James azi kubana n'abantu. Rugabire azi kubana n'abantu bose, abakuru n'abatoya, abashumba. Mu by'ukuri niyo mpamvu mubona abantu bamwitabye, kandi tunashima Imana ko iki nicyo cyari gisigaye, igikorwa cy'abashumba kumuhesha umugisha. Ariko kororoka kera yororose, afite abahungu babiri akagira n'umukobwa. Dukubitira Imana amashyi kuri icyo kintu. Kandi iyo byashobokaga, aha ni naho umuntu yobona icyo avuga. Iyo umuntu kera yarangije kororoka, uba ufite icyo wovuga ku mugore wawe, ukamushimira, yewe ukanamuvugaho n'ibindi bintu binini, kubera ko hari umusaruro kera uba wabonetse. Turashima Imana yakoze icyo kintu. Kandi umuterankunga w'amafamiye yose mu isi ni Yesu w'i Nazareti. Yesu niwe musiponsa w'imiryango yose iri Nairobi n'iri handi, niyo muterankunga w'imiryango. Turashima Imana yamuhaye abana, ko murabona ko ibintu bimeze neza. Yeme dukubitira Imana amashyi. Soza kugira ngo tuze guheza umuryango, ibijyanye no gutwerera kugira ngo ubukwe bugende neza twarabikoze, ndetse igikorwa kitaza gihagarara ni igikorwa cyo kugabirana inka. Uku n'ubu abantu baza bobonana hanze mukagabirana, icyo cyo ndikiza kirangira abantu bakiri mu isi.
ariko umuryango wa muzehe za mungu pagarariye muzehe hari mu Minembwe iwe nitwigwaneho ari ku muheto ukomeye tunamushimira ndetse tunashimira n'abandi banze ko Minembwe iba amatongo turabashimiye Imana yo mu ijuru baheze umugisha umuryango rero icyo wagombye gukora waragikoze ariko hari impano tuza kumugezaho kugira ngo ifamiliya igume imererwe neza soza mu by'ukuri turashimira Rugabire n'umugore wiwe hari abantu Imana izihuza ariko umwe ukaza ubona karareba irurenge undi karareba i Washington ariko bano bantu bafite ibitekerezo bishoreranye bavandimwe turabashimiye ko Imana yabahuje kandi icyo nshimiraho Rugabire ni umukozi Rugabire ntabwo ari akaregereke yatunze urugo hano ntabwo ibitunga urugo biza biva ahandi turagushimiye data ko wafashe responsabilité kugira ngo utunge urugo kandi navuga kino kinuza ngana ku musozo nta muntu w'akaregerege ugomba guhabwa inshingano mu ikanisa umuntu wese w'umukozi n'ugomba kuzahabwa inshingano apana abantu bananiwe amago ngo hano mu ikanisa niho bazoza kuza kuruhukira umugabo niwe ugomba gutekerereza urugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugore nawe akamumusaidizi soza rero sinzi impano ba umugore nimba umugore wiwanje naze ariko mu by'ukuri turabashimiye bavandimwe kandi ari icyo twateguye cyo kugira ngo ko murabona ko akazuba kavuye abantu barakiguma kugenda haracyari ibindi hari igitaramo wacu umunyamuryango wa Airforce kandi Airforce murabizi nta mukungaga wari waba turabyina umukunga tubanze dukuremo amakoti igisirimuka kiracyari cyose turacyabyina umukunga twike hasi igitaramo kiracyarimo ariko mwumve ko tubashimiye muryango wacu wabitira muri rusange mu nzu z'umwihariko y'abaturire mu nzu kwa Semubuti kwa Ruragira Imana ibaheze umugisha Imana ibaheze umugisha icyo narivuze ibyo muzehe hafite ubu nyine n'ibyo dufite n'iby'uyu muryango ese uko murumvishe ni ibyacu n'iby'ubwoko Imana ibaheze umugisha reka dutange impano hanyuma tuze guheza undi uza kuvuga Hallelujah.
ucuranga ureke iyo base uyizamura. Imana ibahe umugisha banguka